atunya. Apa barang ah. Haus euy aduh aing mah. Tuh panas euy. Kieu we jeung kieu. Asup kawan, asup mulut. Ai pun teu ka dieu teu. Ngapes panas di dieu mah euy tuh. Sudah aing ka warung sudah we mengeno apes anjing. Hargeuning di tubana oge kudu milarian tebal bari ieu mah. Apes poe ayeuna. Mau nagen nutup. Mang. Wah, euy. Aduh, bulan puasa ya nantinya. Euy, ngebantu di dieu. Aduh, anjing, aing apa aing. Ya lah wis bener ganteng. Kemana, Neng? Kan eta aya teh jawab butuh sidana bocor. Jual keong. Sudah kumaha yang tadi. Cing coba Neng geolkeun deui. Naon ari make kudu digeolkeun di tah tinggalin nu bocor mah ban motor. Oh, bujur. Tuh Neng pali ditu tambal bujur mah. Emang ayahnya tambal bujur. Bujur. Sudah tambal ban di ditu Neng tuh. Wah, dasar otak mesum teh atuh nuhun. Ya, mangga. Anjing koan letak mesum. Wah, gelo. Kamana? Iya balik kamana ya? Ya ditanya teh mau balik tanya. Silakan silakan. Ini pada ngabeberang soalnya gabut di bumi wae mah. Ya lu atuh, yang geus hayu naik. Kela-kela nah, sudah tadi kuota. Naon gitu? Eta pentilna katinggali. Heueuh pokoknya. Buruan, cepat. Bang warung teh kebuka butuh duit gitu. Kok puasanya? Duit gitu katanya si Ijim. Bang we si ngabarodin. Anjing kena sampai itu lah makan. Ayo. Mana eta mawa naon? Mawa cilok. Geus lah, bang ngomong. Yang geus ayo. Kela, mundur heula. Sok naik. Anjing, dia mah. Baik, nah. Duh, si Jim lagi kerja lagi. Coba masih jauh waktu maghrib. Jauh lagi. Masih banyak lumayannya. Beres oge pengumuman ya. Ini apa haus nih? Udah di PO juga nuan nih si Oppo. Belum nuan nolok on nih. Anjing kemana ya Oppo lah? Oh. Buka. Isa puasa. Anjing. Enggak. Enggak, ini lagi sebenget. Enggak. Anjing siap menyakan poin ke Gusti Allah goblok ya. Dunung siap nelpon. Jangan kali lu. Oh anjing, ya dari siap goblok. Halo, Dad. Oh, iya. Ya. Jangan lupa bawa peluk martabak ya. Oke. Siap. Oke. Ambil poin tuan. Aku keluar itu. Satu yang dia ayo.
siap kurang anjing masih ngarep tempat dulu aing jadi di ruang ganti anjing. Si Popo si sana ganti anjing. Saha si Popo goblok. Si Jim kunam anjing make jeung lompat aing sieun goblok jadi ngiluan hayang lompat. Anjing anu ngomong aing anjing juga dulik selamanya. Culik pulang bola anjing teh. Aing lompat we. Nah si Popo sana ganti si ama Jim misalkan aing jeung jurik, wah edan sudah. Anjing sia suta goblok. Ah, siapa ribu Jim mau pas semua anjing. Bukan aing ngajuling kana semule nih. Oh, depu anjing. Anjing. Oh, goblok. Oh, lu yang kemarin ya, yang cepat tangan gue ya? Macam-macam nama gua. Bagus kok gue kok lemak gue banyak anjing. Udah saya pelan aing. Udah aing pelan heula. Oh, yes, nah, begitu mas. Anjing dah. Aing setel mau anjing. Bentar aing. Opo lu nemangan aing anjing. Setel mau seteling. Cek aing oge nya. Anjing lipu. Lim, aing lapar euy. Kamu beli yuk. Modal anjing lapar mah sih. Aing mah kieu modal. Kamu dah lama batal anjing. Geus layu anjing nu buburit. Macam masih enak. Aing sarua. Oh, saya tunggu di dia. Oke, siap. Ya. Oke. Ada kan dua orang punya. Enggak. Tungguan ke aing balik. Oke, siap. Hati-hati bro. Ya. Aing mana tempat ieu nu aureun nya. Buburit di mata anjing baru nih. Waduh, mana Oi, kemana mah Tarjem? Dengar kamu burit, Jon. Ya puasanya sih Tarjem. Ya puasa tang aing mau anjing. Aya kamu boleh hutang Ke jembatan yuk. Iya nyusahkeun wae aing gerita meuli cengek kumaha. main anjing Aing geus sayu teh hayu. Naik ke buru bisu aing. Kita bawa aing. Geus mah dia mau pina sugan we aya nu nyolong. Geus saya turun. masuk mereka motor hati ke penuh. Goblok. Moal teh keur kita meuli cengek bisa dipecat na kakak ku emak. Waduh si aing coli anjing aing Sudah nyaho. wae sama biasa nama Jon. Jon sok coli, tapi sok buluan anjing. Itu aing tuh mana kan. Ya jeung Terus aing nyatu lah. Aing balik ke bawah. Hello, Jono pulung dia. Anjing kayak awewe anjing. Jika awewe nu kamana nih kutangan di bentuk bisi sentuh anjing. Wah, nah anjing mah. Jek baik lagi konsep goblok. Heeh. Tunggu aing Siapa rupa-rupa Jim, anjing yang ditungtung goblok, terus budak wae yang saya anjing. Anjing Jim, awet teh geus goblok. Aslinya, sorosnya jadi gitu Jim. Anjing, ya. Superman anjing, saya dia apa Superman? Aing kieu anjing. Anjing, asal pernah kita pakai kreatif Jim. Yuk lagi dosek Pengen kantang anjing. Kumaha bahaya kan ini aslinya aing mah. Anjing saja air pakai ya. Ayo gua tunggu boleh. Ayo banyak. Ayo itu mau ya. Golongan heula kan. Terus berapa? Golongan tah. Dan tidak anjing. Kantang aslinya anjing. Kantang anjing. Oh anjing keleng. Loh. Anjing. Golongan anjing tah. Baca. Anjing. Sekarang kita mau dua. Dua boleh kan? Ayo coba kan anjing. Ayo. Colok. Power Ranger lain. Lain itu masih gak super beda mana? Cing ayu orang samperkeun. Ayo gan merek colok.
Ya, aing ngetal lo anjing. Yang beukeun goblok ayeuna. Ayeuna tos itu deh anjing. Harus dia anjing nyampe saya anjing rasa beukeun. Ayo anjing. Ay, apa mo na ikirsan na? Panas neng. Tuh, super redanya alain Power Ranger. Panas. Naon ato Mana kita waduh ada Jim. Super anjing. Ah salah anjing boleh balik balik. Ada Ada ya. Oh mana? Anjing mantap Iya, anjing. anjing. Kumaha tuh Jim buka Jim. Kain aulat neng. Anjing lu mana Oh, mau? salah mau. Aulat neng buka. Halo sabar anjing. Aulat Jim. Oh sabar. Anjing. Buka mari mau putang jangan nuker mata. Kawannya podcast ini Jim. Kakak mangkat kemarin juga nyolok teh cenah. Buka atuh, ini pasian nyolok. Hanya dia ngerek nyolok di dia. Di dia we, di mana deui atuh. Kinnya pesan sedap. Masih neng. Kan nekat kan gaya kumaha. Hime. Gaya teh. Ya nyolok. Harga neng nyolok tuh gitu. Asup ganteng nyolok neng. Ini dasar omes otak mesum deui. Ya cobian, nyolok. Cilang tuh biar neng. Nahan we. Ciu cok cilok teh we. Bukti ciu. Mantap teman. Nah, neng rasana kieu semua hasil dia teh uci kayak aduh. Ini maling cilok neng. Campur. Poho, banyak teh cilok di bawah tuh. Neng. Yai mana mah is gelis-gelis pohoan ya tadi pohon tadi putangnya aina kan malah carulu. Kumaha atuh da bawaan. Kan geus nyolok buka tuh. Ya peng kade neng marawas ya ningali atur ke simak ganteng pokoknya mah neng yo. Ngali. Gening banget si Ata rempak. Eta mana tadi di warung tuh banget nasi kagak lengan uli. Omes ayo balik sayu Ayo neng geus ngadar cilok. Ya salah. Anjing si neng kain nyebut banget rempak. Dasar aing apes we, jeung apes batal we turun puasa dulu ya. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Anjing siapa dia tinggal aku belum. Anu di betul utang aku sih sentok Balik teh. Oh kemarin Kamu goblok, kamu dibere nyolok juga nu umum. Anjing anjing. goblok nggak cuma awe no si utang utang lu sih. Oh, aduh, apa sih ini? Kamu kurang sih ya? Batal aing puasa Kamu ieu. kayak mata anjing. Anjing tengahkan cilok. Cilok. Acara gelok ieu beneran. Saya siap goblok ini saya balik ini mah. Anu sayu. Wah, oh enak kali balik. Balik, Saya balik mangkat. Kita buka di sini no. Oh, anjing. Itu anjing. Kami segenap keluarga besar Depan TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.